ungafanele even kuthiwa abane olana uzoza kwendle sokungena kwenzakalani ekhaya because uyahlupheka kasebenza akakubona kanani ekhaya. That's how we crucified that. Sihlanganela kanye nabo kwabambethelayo uJesu. Angithi nabo ambethela ngoba nakho engafani akanayo kwabaqondile. Nathi we are doing exactly mistake. Yenza abantu babulala uJesu umfowabo. That is why ethi yena baba bathethelele because uyena understand ukuthi nabantu abangibethela abangabafowabo ngizele bona ukuthi izinto zi-right. Now ibona abamelene nabo empilweni. Abafowabo yikho abantu bazokutshela bathi ungalokoti thandazela ukuthi izitha zakho zife, otherwise uzongcwaba wonke umndeni wakho. Because when ucabanga ukuthi izitha zingaphandle yizezindla, ungabona ukuthi kuwena u-exist njengomfowabo. Abanye bawukhandela ngisho noZulu. Cabanga nje kulo mfana lo kuncane umfowabo ukuthi engene umfowenu sakaza ancamele ukuthi angahlala ngaphandle eshiswa yilapha because umfowenu loboni leyo umfowenu okusho ukuthi lona nginawo nathi ukuthi uma kade ngathola umphasi kade ngamfakela kwalo mfowabo ukuze asana avelele umfowenu bathusi uzofuna umhlakela. Now umsebenzi wethu ukureflecta singayenzi lento yethu ba ilesiculo sibulala uJesu kakhulu ngoba nathi emakhaya sibabethela kanje sihlanganela nabo uma kuthiwa noma singamtshela singinaye yavela unomsebenzi walutho siyenza exactly yenziwa isiculo. Uma kuthiwa hayi noma mhlawumbe asithi hayi lo nayo uyaphuza nje noma uzoyikhona eyakhe kwalezo mali because kithina kukhona abantu abangafanelekile izinto abantu abafanele bona izinto right yithi indodana endala kufanele yona kumele kuhlatshwe yona kanti kube beyazi ukuthi akuhlatshelwa yona le ndodana kuhlatshelana ekhaya nayo iyingxenye yale phathi in a portion that isizatha kudala ukuthi kungahlatshwa kungoba yikho into ezohlatshelwa ngoba kukatekile akukatholakala. Isibusiso salomfana kube kade safika ukube kuthiwa waphuma walanda umfowabo mhlawumbe kade kuzothi hayi siyabonga endodeni ukuthi ulanda umfowabo asihlabele bangaka abantu abathandaza balinda ama-blessings abo but yibo kanye abangemnyama bafikile usizo zabo ngokuqosha abantu. Abantosha abantu ekhaya bahlupheke bangabafowabo noma kuthiwa bahlupheke kanjani noma kuthiwa bakhubazeke kangakanani noma kuthiwa babi kangakanani bangafowabo because